Pressures if war continues in the Middle East. Our exports sailing to the region are having to be rerouted or may have to come back home to decide next steps. Seafood Standards and Market Access General Manager Kathy Webb says rising fuel prices are adding pressure and businesses won't be able to keep absorbing this if things worsen. That would be inshore species that we generally find around New Zealand. They will be the most likely to have to increase. House of Travel says Air New Zealand cutting flights is a pragmatic response to fuel price spikes because of the Iran war. The airline plans to cancel about 1,100 flights, impacting about 44,000 passengers. Here's business reporter Michael Circle. House of Travel CEO David Coombs says when a main operational cost increases that quickly, airlines must adjust to keep functioning. He says operators around the world have learned to navigate such pressures in past difficult events. Coombs says the industry is resilient and can often stabilise quickly. A jury's taken less than 2 days to unanimously find a 49-year-old guilty of murdering and dismembering a Christchurch father of 3. Michael Scott Roger denied the crime. Richard Lehman's torso was found in his car's boot, parked at an abandoned property in Rangiora in 2023. The rest never recovered. The jury heard from more than 30 witnesses. The UK Prime Minister was warned of the risk of appointing Lord Mandelson as US ambassador, given his ties with sex offender Jeffrey Epstein. Documents released by the UK government include advice warning Sir Keir Starmer the relationship continued after Epstein's conviction. UK political commentator Rod Liddle says the appointment was done too swiftly. Due diligence wasn't done, and clearly, when he was eventually binned, he actually asked for £500,000. They thought we'll get away with giving him 70 thou. That's news. In this update, Tana Umaga has swerved reports he's poised to join the new All Blacks coaching staff under Dave Rennie. Umaga says his firm focus is coaching Moana Pacifica in their match against the Blues on Sunday. I had to turn my phone off. Be interested if they wanted to talk about, what Moana's doing and things like that. But, again, like I said, honoured to be involved in that conversation. If anything happens, I'm sure, people that are involved in those areas will let you know. The Wellington Phoenix women have re-signed 2 key imports, landing English forward Brooke Nunn and American striker Michaela Woods for the next A-League season. That is sport. I'm Raylene Ramsey. E tau whaatalo whātui lau whaafunga angala ni tu la o le aso, alo mai o ni sine o tātou reporti o mawhai tu whaatasi alo Radio Samoa. Ua whaatulanga nei le au whiai o whaia o Aoauli a le Moana Pacifica le sunga ia whaalongo tana umanga i le vaenga Dave Rennie le whaia o Aoauli fou a le olo peleki o le au latu whaatau teia le taita ingo le au o le atunuu. O le whaamautu ino o le fuafuanga o le a whaataritali ai tūlanga le whaalau iloa loa ia mai o nei vaenga uma. Ai wata ua I report le One News o le ato fia umanga e avem whaia o ngalango po le assistant coach. E matuata ua lana matawhai oi, o le angalu le whaatasi ai Marini I le toi popo wina, o le siasi o manga sa masani mai ai le au. O le sisunga ia whaalongo tana o manga o io se uluai ka peteni o le olopaleki, e soifua mai se tupu anga Samoa. Mana avea mwhaia o Aoauli o le Moana Pacifica le tausanga lua o lua tolu. Ina o mawai ni taimi sa whaia o ngai foi le au o le Blues, le New Zealand Under 20, ma le au o le Counties Manukau. Ai o le susunga ia Rennie o le uluai whaia o Aoauli lea le olopaleki, e soifua mai se tupu anga o Pacifica. O manga ua 5 tausanga o lona soifua ma o le tamiusanga o le Super Rugby Pacific le olo o whaangasolo nei o le tamiusanga whai ufoi lea mo lana kod karate ma le Moana Pacifica. O lona winga a whai e se e mai le whaia o ngalangolango le olpeleki o le ato e sa ili ai le kalapo le Moana Pacifica se isi o la ato whaia o Aoauli mo le tamiusanga o le aso ai. E iai le matenga a tono le li o Tom Coventry, lea sa whaia anga whaatasi Marini le awa le Chiefs. E ona tu lai mai o se isi whilwhilinga le leilea mo le tofinga o whaia o Aoauli a le Moana Pacifica. O Dave Rennie ma whaalongo tana umanga ua lewa na masani mai taimi au iai whaatasi Wellingtone. Mana whaeloa whaalau I telefo I Rennie lo na whaanaunaunga. Ina ia matua la langa mai I lunga le tala anga ma le mata ina po le tala whaasolopito le orpeleki. Ma o le filifili ai o se na taita ia le au I se taimi ua tuanai, ma le tūlanga sa tūlai mai ai fo I le nei kapiteni, ua matua tala whiangai mo le nei whanaunaunga.
Ele isau noa whaalawa I tele rini I ana whaia o ngolango e mana ai. Ai o le nei to finga ua sau I tua mo umanga o se whailonga lea o lona naunau ta inga I a whaua e sana pulenga na te matua whaatua tuaina. O sina tala anga ta alo le sunga I a whaalonga tana umanga o ana ta alonga whaitaulia mo le All Blacks e fitu sumarwha. O au whaitu maalona ta alo ai o Wellington nema counties manukau o au I atu no I whafona whaia o ngai e au whiai tūlon I Whalani, counties manukau, New Zealand under 20s, Blues, le Manu Samoa, ma le Moana Pasifika. Petusa le male afe se lau ni whainga malanga ale e New Zealand ua iai le fuafuanga o le a tau fia. Ma o le a suinga o le a fia ele whaitau fia se lau a fio pasese na whaatulanga mo le nei whainga malanga. O nei suinga I malanga le e New Zealand ua whaia se I o le amatanga le masina o me. O le fuafuanga le nana ta ua le pulesili o le e New Zealand ia Nick Hill Ravishankar I le Morning Report I le tai au nei. O lea vai taimi o lea ala awai le company va alele le tusa maritasi tesima le iwa miliona o tangata malanga. Ma e fasu faa afe o lea afiai I isi fai ngā malanga nei o lea atau fia. O le toa tele o nei pasese ua fia o lea atau mawhai e faa ofi uma I isi fai ngā malanga e faa tūlanga mo le na aso. Ele I faa sila maia po a tonu fai ngā malanga ia ua toe tau fia. O lo au mai ai ma se tu alalo mo I lato lo fofo e fai malanga I fai ngā malanga nei ale e New Zealand wo to tau fia ina ia fa so ta ia to le email o le eyewitness@rnz.co.nz o nei suinga I au nanga le fa so solo lava I vainga ese uma o le anga I ai fai ngā malanga le company va lele ele ngata I malanga I tonu lava o le atunu upo domestic routes ai fa pe foi fai ngā malanga I isi atunu upo international routes ai le ai se route e fa pe o le amatua tau fia uma ai fai ngā malanga. O le tu le e tau la I ai nei swinga o nanga o taimi e tau le PCA malanga e wa lele po o taimi to o tele ni tangata le fio. Po o taimi e le to e to o tele ni tangata fio ai. E onga whawhita auli o le tutongi o mea uftai ia imal company wa lele le New Zealand le taimi nei. O no le tau alo o vata wai sa sa e tu tutonu. Ma ua oso maulungai si iti o le tau o le swau mo wa lele. Inisio tala ua whaafetaia ni tangata o lo iai ni a afianga tu maore soifua. Ma I lato lo whaatinoa le tau singa o I lato nei. Le whai unga le whai ngā malo ua toe mawaini tupe sa le I maua mo le tau singa o I lato. Ai whai mai lato o le lua tau sangata luai e matua unga lava afianga na iai ma e le toe fia manatua. O le tautanga lua o lua whana whai ai le na suinga ina ua tele tupe na toe ave ese mai af. I au whainga sa masani o na maua e I lato nei. I le lua tau sangata luai na whaafua se e ai o na whailoa mai ele whai haka Ministry of Disabled People o I lato sa wa ai ele paketi lea mo tangata e ai mana o ngatu maor soifua. Nisi ta I ala fau mo le whainga o whaataunga I lato nei. Ma sa iai ni tapu po e na whaasasa fo I mea ele mawhai e nei tangata. Ma I lato lo tau sia o na whaonga I ai le sei leni uo lato maua. Ina ua mae se toi loilonga o le pokalame mo le whaatupeina o le nei o unanga ma le wha mautino eina o le tūlanga mautu wa ia le pokalame. Ua au mai ai se wha maoninga mai le malo e amata tu le asamomua aparila o le atoi ave se ai nei sa po tapu. O le nasu inga na whaatulanga ai tupe maua e nei tangata e fua I tupe sao lato whaalu. Ua wholafola e nei le tamaitai minister le mtanga luenga e nafa mamta upo I lato e ea whianga tu mauro soifua. Po Louise Upston o le aleto e tu uiti I tia le pakete whaafetau I mea e ngata ai le lato whaonga I nor se leni. O lona winga o le aleto e whaatulanga pakete fo e fua le au whainga o tupe na whaalu I tausanga o mawai. O le a telefo inisi o fisoswani e maua e tangata nei, e le ngata I lea o ta iala maa o onga e whaia mo le fisoswani le lei o lato tupe, I se awala e talwhia ngai mo lato tūlanga. O whamonia mai nei le umai o le soifua tangata lea na manu ati ngai na le whaalavlave, na ta ua o tātou report I le aswana nafi, le ta avale lea na Ile ta avale le no so ese maile awala maso atu se tama I fale kofe I au kila ni le tae awana nafi. O le tinai Sarah Clark e moli mawina o se tinai malosi lona whaatuatuanga le Kalesia Winster Park Baptist Church. Ma o se tina e loa I ona winga whaalewa o male loto alofa I isi. O Sarah masiana tama teine lea na whaamunu alia. Ina waso atu e se ta avale I whafuane o William Sauter Espresso I Forest Hill le tae o la solulu. I le lata leo le iwa le tai au.
Whaaleo langona whanono o suele ekalesia o Winster Park Baptist Church I Mairangi Bay. Malalato matua misia lava o siatina. O se tangata o se tasi o suia o ngā o le kalesia e pele ia I lātou. O silia malafitu tausanga talua na vea Sarah masuele au whainga luenga lea e kalesia. Tele tausanga talua na lotu ai I le e kalesia. O moonga malo whaango tangata o le kalesia na whaaleo e manatua ai le neitina malona ainga whaavau. Ona o le masia o le lātou mafutanga. Na ta ua se tangata whainga luenga a lea wharekofe o siatina o Sarah sa whawhai masiana tama I se laulau I whafuane lava le wharekofe e la vevea ina ua soa atu e le taavale le whaamalama ti o ata I luma o le wharekofe. O loo whanga solo peso e suenga leo I le nei whaalavilave. O tātou telefona o le nei fo I aso whailoa I la sa tai au a mora temi nei whaso Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Sa uno fo fatali male ono sai o mao ele umalo saluai ilo fia falo sa upumai ya wehani ba imau ba futanga ba fana be analea ile fili ole ne olanga o ulangona wa mawaluma ia usunga lufa walunga o ema ui asoma o fatu uatae uavai le fia vai le fia bayatu ia ohani se upumalu he faile amao usulu ni moa molulu liu pulu weta musu se masalo wa emusu yata ita watamu o upufa besi you still Taulemu lo ufatu ia ufainga Soy foia e malolo I lo ainga O te fia faya tu masongi yo fofonga ona le tau e tu mau pe ale lo fa a o e ua sui I lava ai sina upu se tasi o te fi ai always crying time again you're gonna leave me I can see that far away look in your eyes I can tell by the way you hold me darling that it won't be long before it's crying time Oye we wali wane leva yo sina Bele e apule oe ila Atawia ina ia manuia lau tau mafainga Aile mafaina Kalo atunai o folinga Te masalo wa emusu Yata ita Wataumu o upufa besi Tinu stila Taulemu lo ufatu ia ufainga
Surfo ya ue malolo I loaina. Surfo ya ue malolo I loaina. Sita yao na o aluane Mafaa ulala uta avale Na tu uailoa ai o alua e Mafaa tali tali la upasi Watu mule pasi lese avanoa O usa vali vali loa So solo waitua leta si o pasi Ofa afoe mai ela uhani hani hani Lese me wangata ailo ufia fia Ina wawa aya oedia Amata tunei paso umalava lo ufa atali pasi ile ala Na ose afatala etu ile pasi matamata Po ose seleni asefe la ukesi Fetupe e ai atamaiti Watu mule pasi lese avanoa O usa vali vali loa So solo waitua leta si o pasi Ofa afoe mai ela uhani hani hani Lese me wangata ailo ufia fia Ina wawa aya oedia Amata tunei paso umalava lo ufa atali pasi ile ala Watu mule pasi lese avanoa O usa vali vali loa So solo waitua leta si o pasi Ofa afoe mai ela uhani hani hani Lese me wangata ailo ufia fia Ina wawa aya oedia Amata tunei paso umalava lo ufa atali pasi ile ala
Samoa, kasilima ivokuru amo. Orisi o whawhiwhianga sui whiwhiloi e peora whawhungati e le turongo le rivaingo le Aoauli e tala tuaila tātou mawhutanga. Le rifo ia se tofi le anso se fulma le lua o le rivasido mati lua afe lua ono mano le soi fuamaruia ma le lange mama. E o tātou au le mai le nei se tofi le alofa malanga le o le tua o le whaatawhiti o ngā luenga tute ma whaivano whilima peora ngapa ti ai lau tau pa ia malau tau malu. Mai la wala matanga o le riva ia so se ia o mai e le so ma lo le whai o le whaiva ma lo le tautua ma lo fo e le wha longo ti ngā e uina wha manu mai winga o le tau o te loa o lo ngā nurue pūra wa i le pa ia manu le turu e le nganta i tono New Zealand e wha pia fo i turu e mama o lunga o lau wha whunganga i le tasi limba i watonu a mo e le nganta i le tono au kilani e wha pia fo i lo tātu o turu i Samoa e le leiti o wha longolongo o le tasi o ono tesi ma le tasi whamo wha talo whātua i le wha whunganga le pa ia le silasi o le turu i Samoa ma lo le whai o le whaiva ma lo le tawa dai e le nganta fo i lea e o lunga o tātu penga ta wha i langi lunga o le Facebook ma le YouTube o le Radio Samoa talo sia o lo wha mri na pēha i a la o tau wha whunganga ma la o tau tāpua inga o le timidei o lo whanga solo pēha tau le banga o le whontanga le pāle mene o le tātu o tau i Samoa tono se teimi o le tātu wanga i atule iai po ani whila flofo inga o lo wha pēle o le wha tiruina i le riva inga o le Aoauli ai mo na moli le wha malo ma le wha tai le tau whai tia e pe o le le tau maftanga mai le tau na le la se o le mai fo i steimi e le i mamau atu lewa tātou wha tasiai e le tautua le polokalame o le Aoauli ma Fofogamua se o le fo i le Julai wha e le fiafiana nei o na suia leo le sema ma tasi mai le fionga ia le antau savema le polokalame o le ngai fo whaiva se o le Julai ono o na taulunga atu i leo se ma tautua va lua i le tātou ala leo o le Radio Samoa.
Ya, o whanga solo pele tele o maumata ele nganta ia I tātou lava ia nei New Zealand e whapefo ia turu e mamau e ao na tātou sila fia. O le mele o tupu nei ia I tātou. O iei male me foi lele ka o le o le ka o le me foi lele popole vali. Ia ngā kongua. O le mele o tupu le teimele dei. Ia wa matana pole vali tangata o no le tau le pensini le wa matana si lai titi I lunga. Ya ma o va yaila ni si utangata o le wa amanta na utu fa tumu le taval ya o sa ilia ko foi mafangu pa makalo nge ku fa ku moia la to pensin ya ona o le polenga le yaini te wa matua o lunga le fiatala ya le tau le lito le pensin ya tanto I nei sila ai o nei ga enga ya ona e sila fi le te mi le Aoauli mai le aso lusu malvalu o Februari le na amatali ai le tau o ni chile o meo tupu I le aso male aso fa mai le saunanga ale whingamalo Iran e mawhai o na lato whaatafunaina so se vaenga o lo o tau mawhai atu iai mi alanto lo kiti ia o le kalanga Iran fa mai tutonu lava ia o le sasai tu tutonu ya mai mawhai ona lantou whaalawalawe eilea. Ile sapalai lea o le suau. Ya mai o lo o whapelea ona whaafewheina I le temmelidei. Ile sapalai lea o lea fo I suau. Ya ma whaina atuai. Ya ma le tele o tamau ai ngā le lalorangi peona ia le temmelidei. Whamai o hantu I le tolu waa suau. Wa whapelea ona pomuina. Ia pe la vevea I lo keti tawhanane. Ale militeli lea a Iran. E pe ona whailo mai lea I le so ina I le o ngā samile o ta o le Strait of Hormuz o ia o le na whatever na sound pe uman sound no le li perseno America mai la wala mtanga o le taua ina o tau whawhewhe mai ia antunu o malalalang Iran whamai o le la avantu yeile fuava taua America ia mtele ilona I po fele o yeile fuava taua America le tembilidei ia whamai le tala ananafi o lea whaingo lo keti e sili atu ma le lima afe. Lea ua mai ona tawhana ina Amerika mai a lantou vaatau. Ma lantou vaalele. Tusa le tau ma le 5 biliona tala. Yari. Eari. Tusa le tau ma le 5 biliona tala. Ia le lopo wa ova kuru kemiringi. Ia wa le lava e whaimo tawhana. Nao na sawa lo keti mai o Iran. Ia tali atu isala elu pe tali atu foi ia le fuava taunea Amerika ia ai o le kani mailanga Iran ele nganta ina la tau tutau ina ia maina I le samilea pole o ngā samilea a o le whamai toluva la usoau o le ua mu I le teiminei o se tasi o anta video ia o lo whapelea o ne whae lo mai I lunga o nisi o penga tu whae langi le so o lo o mu I le tasi lea wafuina Iraq. I totono New Zealand o le tau o le penisini o le iwa tasi o lea wa amanta o na tolu tala. O lea wa amanta o na tolu tala. O e mantua voli tātou tanonga le vea sunten. Na si ilo le vea sunten nei le iwa limba. Ia, whea kulo mana ukana. E mauki ngoe o le vea sungai wakoru kāna kā kore iwa kasi. Ia lea wa amanta o na iwa tolu tala. Ai ole sosoni o na maua mo I tātou mo sina taimi mai le International Energy Agency o lea ua kilia mai ai le tusa ma le wha se lau miliona paelo suau fa mai o se au wha inga pito I sili leo na tele o suau wha leo mai antunu o e tele o le laulang ia e tau fo ia e le wha fitauli o le sioki o le suau tanu mai le tau alea he pei o na wha tinoina le vao Iran Isala elu ma Amerika. Ea o totono New Zealand o le foi o le ala tautu I dantu ia le tusa lea ma le ono aso o le sapalai o suau e pe o le iaia se vaenga o le malienga lea maisi atunu te tele o le lanolang. E ono whiangai I tātou ma le tau wha soaina o le pengising ma ele o mautonu I le teimilideng po le ase teim ia e ono tupu ai se mea whapea ia I tātou I New Zealand. Ia au le fua mai au na whailo mai ele e New Zealand. Ama tātou ele aso se fulu ma le ono o mati. Se ia ulia le masino me. O lea o le a tau fia I le tele o ana whemalanga inga I te tono New Zealand
ia ona o le tūlanga na wale tau wha so le ping sing ia male alu ilunga olo na tau ianga afe se laulau wha inga o whemalanga inga le New Zealand lea o le a wha i TTA te tonu New Zealand ia o nisi nao vaenga molo sila fiele dei teimi o lea wauti e malisi tala le na ufa alongo to yenne fito tonu le li whaia o ngā lea o le moana Pasifika e mara tua le ua whai maile tivitas o lea ua mautinoa o ia lea o le a avea ma whaia o ngalangolango o le olpeleki New Zealand pitai o le ta ua maile so e lea foi e le tio whaava malo New Zealand po le Radio New Zealand o le na sa noa ia whaalongo na tango ta pelan telefon ua makua pisi vale ke telefon ia whaalongo i le kokelo le au wha malo ma le au congratulate a le sa noa mai whaalongo e nga o le pauanga nga mo meo kala ia whiwa i lunga le ea ai le ia i se sau wha inga fo i lele i lalo ma wha peantu se wha mtalanga mea ia sau i mai ali i lau sunga whaalongo o e le la kofia o te manatu ai le te mile na manu mai e le tala o lea o le awha mano lo le whaia o ngā o le peleki New Zealand ai taula mua mai luma le suafa o le whaia o ngā ia Jamie Joseph wa mai o ia lea wa tilo pe sila ia le pūlenga o le uni la kapia New Zealand ono a vea Malaysia whaia o ngā o le peleki New Zealand o mea se kaimi o kaula mua le suafa o Jamie Joseph ia pita iane ina ua wha lai titi maila no le numero i la tau tu star sang ia e whakua wha sa wailo ma le suafo le li whaia onga le ua filifili e le teminei le olpereki le sunga ia Dave Rennie ina nei te ila ua kelengi a kako kalama ki ngā inga le kelefongia le fionga ia whaalongo ia o le whami whaalongo ele ai o la lave whaia na ngā ruenga ai o ia sai tonu o le au o le Wellington Lions i le tausanga e lua afi i le temi tonu a leana a vea i le lantou au ma champini mai le se fulu ma le whātau sanga a le temi mua le na o le futua a vea i le sunga ia Dave Rennie ia ma whai a onga o longa winga la a whai o lena champini ai a le Wellington Lions i le vai taulena ia a o lena ta alo ai le sunga ia whaalongo tana umanga i lano le taitainga Dave Rennie o lono winga o le ama kua whaafengo fie ina o na ngā lue whaatasi le sunga ia whaalongo ia maleli i whaia o ngaulo ia Dave Rennie ai se i kako whaakarikari ai tālo sia ia tau ai whaamaunia ia o le sile whaia o ngarangorango wain tauna lua ia whaia o ngarangorango o le au o le plek e le nganta lai le whaia o ngarangorango fo i lele e na te vaia luma le fōweki ia o le whaia o ngafoi ia na te vaia tua i le laina i tua po le backline e peila o na ie le sunga ia whaalongo o whaalongo o le na te vaia tua le backline e peo na ie le vai tauna o le tāntu au o le manu Samoa e le tāmna sanga o le ipo la langi le na talimalo o i wharani e le tausanga e lua fe lua se fulu ma le tau lono winga e si kako whakatkat e si ala whai mai ia o la wā hanginga i lungo le ea le amarea ai umangi ia e se fuiale me angia ngai yail savili ia o disi da vaenga molo sila fia le dei teimi la Aoauli whaantala whaantu ia miu mosa ma le ainga le mafuto mai i manu kau nei ia e misi ai o tau umala vole whaantasi me le di vaenga le Aoauli ai fia whaafonga mai mai moa e tau banga o le fontanga le pale mene o nai whaanga solo atu ia e lunga o le tātou YouTube e mawhaira e mai moa e silsila iai i le di vaenga le Aoauli ia vai atu e wasau pa se mai o te au o te paatali atu o te paatali se e sau e mamao no malo ainga awane e whangalo mai pita o te moe i le po o te moe miti o kolinga alofa ia te oe marofa a moe Piwa tau whaatono oe Whakapea ai ole sa olea Tau lelea tau tino atu pea O tinga mena ele ai se ao mana roma
wangele tu mau Alupo tifanga tu wawina awe vanga wesimala Ea o iai se pa o sisi Pa apuna ai siso nga uniti O moe ile umu po alunga I se pulua weja musu Alofa ya te oe malofa a moe mo Shapiwe tau pa tonu oe Mapea ai ole ta olea Tau lelea tau tino a shapea O tipinga mena ele se ao mana loma Nopo ile tumatuma Matata lau kitara Pa solo ola uba aya nga ile basa So mai nei o wanga O bai bai ai le nganga Oi, oi lau Samoa Oi, oi lau Samoa Samoa le ngalo moe a pea Ile tumu maa Matata lau kitara Pa solo lau paaya nga ile basa To mai nei o wanga O bai bai ai le nganga Oi, oi lau Samoa Oi, oi lau Samoa Samoa ele ngalo moe a pea Topa mai pele ole a o te a O lau ile basta ole ali e pule i meleke Ne ingalo mai Samoa Si o ta ele ele Ai mana tua mai Le au pa se se Oh, I never will forget you Samoa e ngaloa tu Oh, I never will forget you Samoa e ngaloa tu Talofa lava, mai le tanika kas. A fio mai e filifili sau piki apu, taporke, okomeki, pe suikia, to e leda ono foa. E lua se furu lea e mawa i le teminei, mai le lua se furu afe tala, iwa se lau iwa se furu mali, mai le tausanga lua afe se furu maliwa, e o i le lua o lua tolu. Bahala au mai misa i le lua fitu o, pe a fio mai i le tanika kas, i le fitu tasi fitu, Great South Road i Papa Toi Toi. Wala au mai misa i le lua fitu o. Fire and Emergency New Zealand advises that paid firefighters will stop work for 1 hour from 12 p.m. to 1 p.m. tomorrow. During this hour, fire and emergencies response in some towns and cities will be delayed. Please be careful doing anything that could start a fire. Do not leave cooking unattended. Remember, if there is a fire, get out, stay out and call 111. For more information, visit fireandemergency.nz. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse or pharmacy. It's quick, easy and most importantly,
free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. When you shake up, I bring you Samoa. Lua mai, mashishi mai. Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasili mai, batolo ai. Radio Samoa. Beatalele tu mai sisifo, pese fretu uai a fasino mai le na foanga, e la lele na unisilana. Se whakamali nā le au talavau e whakasā mai le penisula i te ata tū i le rivaingo le Aoauli. E mala pese si e ua lofa penisula whatalawa tuai. E le malo o le au talavau e whapefo i le sunga le whawhengai ngai a Filimoni wala wale tua i a lofa o lo whengai e mala tausinga o le kalisi e whakasā i nā i le penisula le nei fo i vaitau o le soifuanga. Malo la vleo sai malo fo i le sai lili. E taleni ala whanau e pei o na whafunga tiele turu leivaing o le Aoauli. O le wan to e sfulma le tolu mala whamiriu te o na tale o le tulai tolu, tale tolu o na au na tula o swapoponga o tātu tala. E vai whanua mai le Pasifika vapefoi e a turu o le langi e pei o na saunia e a matapirina le whalitua i a Miriama la ala toa pomare. Ma talavantu ia o lepa Malaysia mala ainga lema futuai dai sini au se talia. O tamo mika e o lea e whianga iei mga luenga. Na awea tōna pō i lea fōi, i le whiawhia naita le kolisile sa ngatope telo po St. Peter's. E nā i le city, mawhiloa i e le mana kwa mō mika. Au kia mika soli, o a mai o, merka mano, ala e manguia whafukai. Whakusoli, ke lo le mea ngai misi aoi, e whamena kwa mō mika, o lea.
ku koe au so ko ruanga banga yo ya ele ai la ko mo mikala ko anga e finga wenga sa ili le manuia ya ngo fa kwa sila lo le tulanga da ya o nise male ainga le mau tomina kala stitche ya o mai le vela ya auto dai le aio kiris ya tal si o nai tau fiolon wa ka mo sina malu fa talavan toifo ele uso ya Terence Hankin ya malalanto o finga wenga lo finga i mga wenga o le ya Aoauli handasa Samoa ya malole fa malosi tutu ma fiva lo filima e pe yo finga ya o le telo tangata e loka i leo i fola a vasai e makwa ke makwa ke malosi ile tulanga o le fa nga ina la tope ele o la toudanga o sia ngai be e uila o la ke vaia o longa fali o longa ingoa la ya le fali o la fa mai ele o ia nga faia nga kele i lopo ai o nga me ai la tangata o le sa fa pe o na tula i lu mo le fa masino o ia sa no mai o ka sa ia kukaina mai nga o sia fa ta wina mai fa o nga ina foi ia me ka o fala a fa saina fa mai o vai nga nga o sia i fala a fa saina nei sa fa pelea o na wina mai i to tono ni sila mai le ntu o saina fa mai la o le fainga sa fa ia mai foi lele maka ngai le foi ile programa foi lele TV o le border security ia po le va ia le tua oi ia e fa penga umala wai ele temi ma wai mo me paso foi ia mai ntu i fafo ia ona fa atala ia le ava ia kula ufainga luenga le custom e sia fo linga o le mele fa mai ia le pepa e se le mele va ia koi kongole o le fa ia ona tala lola ia le na fifi e fa penala le wala na wina me la kamale ia nga fola wa saina i tono New Zealand ai te lo le be mali fa mai la na fa mantalanga ua makwa i momoli la na fa tai ile mantanga luenga o leo io wa fa fonga ua makwa i momoli la na fa tai ile mantanga luenga o leo ua vave ona maua o ia mangu e fa penga ia o la fa ia la ngai Mazano ua makua le fi ia isi mautanga tolo la ko fa pele so linga tu la fono tonu o le dia tonu ia wa ko fa longo ale se me va pe ua makua mo mori ai se fa afrikai a se kanga ka so li kula fongo ele makanga luengo lelo fa taia police ile va ve maua ia o kile lo ia so o ele ngona ile dan tu lang ai ole li so fa ia Josh Townshend sa va pelea ona sa tatau ona loka mole se fulu ma le lua masina e lona au mai fa na ele nganto ilea o lona kokaina malona nga osiaina o le fa tawina e malona ia fo i fa ngaina o fuala au fa saina ya o fuala au fa saina leila lo le singa le class D drugs o lena le lokaina ele mantanga luenga o leo ya ai ongo le vavele i o ala ukam ale sa tu la ilo mo le fam sinonga fa i tu ma lo i dai kala stet mai ia le unga le fam sinonga se fulu ma le lua masina o le a e nofo va ai ia malau lo se la limas fulu i tu la o le meka o le community work e te alu e tenga lua ngolue fua e noa mase tutong ia e fsoson ia ilea e fa maina ia poa umala vavaenga e kua ko le council ia kio ia o le meanga e kia lo e fa ia toa witula e lua se lau limas fulu pa mai e fa tausanga a o fa ia le ali ilea Malaysia ngama ia le awina mai lea fa dada o vaenga ia mawhaiora ngau siai ia fuala au fa saina pa mai la e tolu mo meo paso fo i e po fa momoli lea na maua e le matanga luenga o leo ai tolus frumalaiva leo fa inga o afifi le na umai le tunu o saina lono wi e tolus frumaleo no le na sao ai kolu renga maua mai lai fa matalanga o fa maunga le matanga luenga o leo le tu wan tu fa msino o le sa
faa mama ina le wali ia ni tupe pala. E o atu le tau le tasi tesi ma le lua, ia po lona au whainga, i le tasi tesi ma le lua miliona tala. Ea mai o tupe ia sa whapea, o na maua mai i le la whaia lepo le ngausia. O le wha kilo kalama e o i le lusu ma le tasi kilo kalama, o le fuala au wha saina. Ia ma o lona tau pea wha tau idatu i le kilo kalama, e 5 ma le 5 afe tala. Ia, o le kauranga. Ai, o le mea pito sili e na taua. O le wasana mola tamale. Le mea ngai koe whakoi. Kua au wha longo ale stangata. Ua mamoli sana wha utai. Ile matanga aluenga o leo leo. Ua wawenga maua ngai. Fefe e peanga wha pele a wha ponga. Longo winga. O le makua makau kia alu sana mola wi. Ia, le leita. E le taimi. O le au tala noa tuai. I le wha ma avenga, o lewa tā pena iai le ofisa o whemalanga i ngā New Zealand, mō tangata o le Pasifika, e au fia tuai ma tātou Samoa. Ai au nofuma wawa ai an tuai le pili o tā lea tā ua mai ai. O na au wha pēlea. Wawa i le popoko le awari. O le fo i la tā pena mai le whai ngā pālota. I le whai ungo le nei tau sanga. A tonu e a vea ia maseisi foi o awala e fa to sina tuai ia langona ma manatu tangata palota sa moa ma le Pasifika i to tono New Zealand ina ia palota tuai le fainga malo ia le ia la lora ofisa fe malanga inga New Zealand i le taimide ai se ia la seke ia ona utala no antu le ia ai e ia ona ia inga fa to o ana ia inga fa to ia longo winga e ke fa karima se ia ukara ngoa koi. Ona e sila fia ila ile. Ai mol timide. Loka fale leila mta vale. Ave ese hau tai mane mau auro nai ali mai fo ilele ilungo dance floor lau ka vale. Ia ma ila ala antuloi piki mai lau whana wa aonga. Pe a tale longo ia uatu wala aonga se teimi ele o toima mau. Ma loa tu ia arona sila ia malalanto o whainga alwenga nei ia Aoauli. Vapefoi Christina tanu vasamla inga lema utomaina I melepone I Ausitalia. Ya matanto umalo fenga I mga alwenga tutu mawhaiva alo filima matua ma avitawalina nga yanto piki le whana wa onga malo la vale ausolo malo fo I le sila wa I ese le sila ese le fasi sila.
Kalaflapa malo le soifua usi mai le whaafonga I talafou le Radio Samoa. Mo moatu se li poti le tamai le taua I Iran wa whailo ai le whaio ni os whainga whai whaatasi a Iran ma le vaenga le Hezbollah e whaamautu le panona. Whaia whaasanga ia Israelu I os whainga wa li poti le CNN le whaawau peona si itio le numero o tangata maririu mai le nei taua I sa e tu tonu. O le taitai fōwa i nei o Iran o Matapa Khamenei na iai o na manuanga mai le ulua I os whainga Amerika ma Israelu ia Iran mai le iwa ia lawa I nofuanga whaitele e le itu ina ne fo I se whaamtaranga mai a te ia tanu na whiriwhiria e vema taitai fōwa le tunu. O se tasi tūranga wa liputia mai le CNN o le sootanga leo Iran ma Lucia le whaapea lo whautuaina e Lucia Iran I metutia tau I le whaongaina o drones ma lo sosoani I a Tehran I ana os whainga I nisi o atunu I sa e tūtotonu lava. Ua whaeloa Amerika o lātou whaalea ngaina, waa ale Navy ale atunu o Iran, ia ma ua whaongaina I fōi nisi o tūlanga tau le puipuinga I whaetu ia e pei ona whetaua inai le tuuina po o le whaatatitia o maina I le Strait of Hormuz e Iran, o lo whaua pēr whetawinga I le tu o le larolangi. Mai Norway, e tolu se ausa ua pueina I leo I lea tunu o na o lātou sootanga I se whaalawelawe na tupu I whawhane o le ofisa o Amerika I le laumua o lea tunu o Oslo I le amatanga mai o le Vasanei. Whai mai le CNN e talitonu leo o le whaalawelawe na mafua I se device sa tuuina I le vaenga e ulu whaleai I lea no fuanga. E titi mea na whalangaina mai le ia afia se soifua a le ausa tolu e pēna riputia pe amal tai duas mon tupu tau sanga na mātutua ma oni citizen I uma o Norway a iei so tanga ma Iraq. O le whamtaranga mai leo lea tunu ina ua wheiloa I matu stala wa ta wai e masalo mia sa pofuina I lato wia e whaapani pomu I se tūlanga whatupu whaalawelawe. O whaeloa le ripote le iaini whaamauninga mua e iloa e leo I lato wia mai nisi o soni ngā tū la fono mua ma lo whaia pēr su e ngai lea mata upu I le so. Iau se tālia wa whaanga solo se su e ngā leo I melepone I le tu I mātu I se sifo ona o se pepe whato a whanau na maua I tu a whale o se ainga I lea wha I tu o le stete o Victoria. Whai mai ripote le 9 News o se tasi o le tunu na ripotia le pepe le tu ane ro lato whale I Kilo Downs a le taina le balu le tau na leila. Longo I nai leo matau nua nei ma le fsoswani whaamavawe ma whaatino le lato ngā ruenga o le ave nātu le pepe ma le se tamaitai mai se tuatu si la tānei le whanama I mo le whai o tong fitinga. Wa whai lo iai pēr uma I la ua iai le Western Health Sunshine Hospital ma lo manuia. Lo whaanga soro su e ngā leo ma taro sanga ina nisi si la whiani whamtananga I dea mata upu I a whesota I ane I le Crime Stoppers. I New Zealand wa fola le palemia o le atunu Christopher Luxon o le aiasiasi I Samoa matonga I le whaiunga le Vasanei ma o le urua I whaidua inga fo I lea o le aiaiaia ma taitai fo o atunu e lua e peona ta ua. O le amalanga whaatasi le palemia manisi o taitai whaapisinisi manisi o le community whaapea fo I le minista o leo ma le minista mo tangata Pasifika au fiai masui mai le tua ngai. O le whainga malanga pe on ta ua le Radio New Zealand, taita ia e sāwae Sir Michael Jones, pe on whaidoa ia whape fo ima reitera a whiaki. O le pāle mia la wa ia fola mai, ia le whainga malanga lea, ia o le aiai I Samoa, ma wha mautua I fo I nisi o sootanga o atunu ua lua mai se fo I le Pasifika, ia mai siria ma le tolu se lau wafe, tangata Samoa matonga o loo au mau I New Zealand, ia ma ua whaailoa e Luxon o se sootanga o loo ua mautu lona lalangaina. Talamulumuli mai le Pasifika lava o le sui o le malo tele o Amerika I Aotearoa, o le o te mamao amatai lona tōwhinga fō ua usiria ma le tausanga talo na fōla sia mai le atulanga. O le ripilionea o Jared Novelli, o ia le sui o le presidente o Trump na whiriwhiria e vema ampasa o Amerika I New Zealand ni we le atukuki ma Samoa. Whai mai le Radio New Zealand ni le lata le whaeunga le tausanga atoa na whaatino ai rea fuafuanga, wa iei fasiri ua whengai ma Novelli mai le Senate Foreign Relations Committee. Wai mai sa ia whaeloa I lea komiti, o lo ave iei, mea o lo ave iei lana whaamua I lea tō whinga o lo iai, ma le ai au na ia se Pasifika sa o loto, ma Avanoa, ma whaalau telefo I le iei o le puipuinga Amerika I le tūlangi, ai mai se o Avanoa whaapisinisi whaapitoa lava I minerale.
O ta ue le ripoti rea le Radio New Zealand sana whaamtaranga whaatatau ia Samoa ma le tadia ina o no ngā tupe mai ia saina na ia whaaria ia na te una ia le whainga māloa Samoa e whaawopea o na whaamautinoa le o una ia i lātou i se marienga e ono tuu ina i se tūlanga le manuia lo lātou tuto tasi. Tara ia le Radio Samoa mo lau whaafonga mai le nei aso pasoi fuai. Le naua whafonga le turu so to tōna o tātou tala mai le Pasifika ewa before ia nisi o turu o le lalolangi i le so e pe ora fonga da antum tāpirina le whalitua ia Miriama la toa pomare la to mo se si ona fa poponga e le tulai fa i le afia fidei ai mo le temidei fa tala bantu e ma tua langa te leo le whana wa onga leo tu ua onga o le reia sa tofi tā lofa lava ta maiti o a mai o tau e a mai lea onga o a mea onga dana e loa tu mo e whaile whale e a le ling a whaia tele ia onga pātu wai is your no for a onga today ia a whaio nei te fulu ia le leie le a whaina a whaina e fiva le lei a whai ua ngaulo vai po lo lima ia wala ia ngalo so onga nau telefo ia ai tano ia va vento fo ile malo si o tole fa nau to fo ia to e fa o le o le to o miel quanto mo ia le le ai o le venga de le tanto tala o le tau mo le so antao e le ngato mo au kilani e va pe foi ia mo lo tanto fa si banga i Samoa o winga o le tau i le so fa mi mantelina Aoauli mai o ia hia timunga e anga i mai le tu i sauteo au kilani taimi o le Aoauli mai ora mamafa i le anga i antulei le fiafiana nei so vili hangi mai le so mai le tu i sasa e mai tō whātautau i no fuanga ta alai lai e i leo le mawhanwhana o le ea i le so i au kilani e lusu mo le wha tikeri o lona malu i le puana nei is fulu maleiva tikeri e ngoto le lai le toi is fulu whamiru te leitu la e valu i le puana nei o le venga mala soa tae au e o soa nele la i le sfulu ono midu te ai le fitu i le tae au e ono yeina i wanga mai ono mamafa i nisi ono whanga ato ai wa wila ma whai tili mai taimi o le Aoauli so vili o le angi mai le tu i mātu i se sai wha solo i dangi mai i le tu i mātu i se sifo i taimi leo le Aoauli a tae au Talafan tui lole i le divahenga le aso i ainga wome masani Samoa ma lole ngā lue pa taimo le whakamai lunga o le tasi o ono tesi ma le tasi e le tautua le rei le Radio Samoa mai au ki lani New Zealand. O winga o le tamo Samoa mai o au susu ma whiololo le malosi o le matau polo o au fitia i nei Samoa. I tai o se vaenga o pēr ma o le eolo o taonto pei sifo mai au maia timu whapena i wila ma whai tili e a fi aile tro i ni siu taimi. Pautuanga mo ti munga mamafa o lo wha mahalo sia pea mo lauwhanua uma o Samoa. O le venga mo le sofa mai e to ulu vavasolo ai nei timu ma e mamafa ai pupu i ni siu vaenga pa pea nai wila ma whai tili ono iai le Aoauli e malolosi le whaatau o savili i ni siu taimi. O le venga mo la sa antamo Samoa o le ai timu pupu i nisi o vaenga. O le tulanga nai pione iei winga o le tau i le so, e a toi foi, e ma le aso a tau le nganta mo au kilani, ai wha pe foi ma Samoa. Radio Samoa, tasili mai batolu, amo. Radio Samoa, tasili mai batolu. Iwa miru te o tēne le tūlai tōlu wa talawanti a pasa le mafuta mai ia misa mantua ma whanau leo le anga i antulungo tātou la tele mo ai ngolo whamuli mai vai ane o lantou fusi pau ma vai le sau o lo sa ma wani e misia le tala fia mai le ofiso whemalanga i ngā New Zealand i se teimi o le Aoauli nei
position. Girl say you the position. Yeah, yeah. Go back it up, girl. Position, position, girl. Go back it up, girl. Alright. I'm on as a bedroom bully. Bedroom bully for the girl pick it. I'm on as a bedroom bully. Bedroom bully for the girl pick it. Big up girl is for the bedroom bully. Bedroom bully for the girl pick it. I'm on as a bedroom bully. Every girl is hey, tell the girl. Te paile o langa o Samoa ia sola. Fale la o pola vai. Pola sisteli ai le la le se paole ai mi paipa. Le ai mi alata. Feo a ile kava. E sulu i tintanga. E sale ai mi toilet paper ai o mama ni ala. Lau sulu i o lau fao. Ma lau o fua moli fango moli apa moli pang fa au na. E tasi le fale o
Felele mai no area, anga ya ore sasa ke faka fea. Suinge na watu ba oinge saukia, ko ai masebo, muka lo fia, over lo vai kala pelo fakakia. Ongi fo mangengia se kloku samansia, ko anga be fai, ne se me pa wai, ala uma kolo yo wa face sa vai. Vai de sa vanga, ka wi lo vai ai, ko su te no pe, ko va se ko vai. Se sul lao pelu
le fungala au le nga abutu bio ulangona Moboli mo ele tele se rosa fuwa matala Ele mafaye ukuona faa matala Lo ulei alo failona mafana fana Na eto toa nesuma iyo au tafa Le faipea mafama na tuilo wanganga Le moni male faa mauni olo ne alofa Ai ilea ola ele uasola Vivianga sui fe filoi mole tuile fana wa onga I ainga lo family mai le rivainga la Aoauli e me se foi le pa ia malo ave ta vale ma tua ma ave ta vale lena nga ia tu piki e ale fana wa onga o le wa ave tonu le tu lai tolu pa talvan tu ia slipa froen e ma le ainga lo ma tu mai il rivainga le tanto tua ala wala le radio Samoa tasi lima I va tolu a mo Le viviana nei o leo le a whaiei le talo mua o le tamasanga le vai solona lua le nei o le NRL o le usaudia tia le a foi le Parramatta Eels ma le au le Brisbane Broncos I le tale o se fulu teimi New Zealand I le fiafiana nei o le Eels le na matua I tinga ina la le vai so le tenei I whainga a le Melbourne Storm ia au sia mako o le ngamako a whaapo o le le a foi ele Panthers. Ja, ngā te le me leo le whaia ina. Po le malolo. Ese le au ngā. Awa a le malolo. O lono winga te le o mai loa. Po ngai le ia tāpena ngai le va yaso ma le foi yaso. Pita ila o le malolo le na le Brisbane Broncos I le vai yaso de sei ma vai today. O toi tāpena le iai le a mo le ta longa lona lua o le rifo I va yaso I peo le sauni o tu le po ana nei au tanto iai pei o le ua ta ua mai I li poti o le li o lo ta alo I le teimile nei I le aua le Warriors a New Zealand le o Mitch Barnett o le ua sainia nei lana kona karate mo le lua tausanga e ta alo ai le aua le Broncos mai le tausanga fau se ia le le tausanga e lua afe luas fulu ma le van o le neia kona karate o le te va ai atu ia e whaia si te leo le se leni lua mo na tupu miliona Australia o le te va ai atu iai o le seninga lima le na e pei ona whailo mai I le so Ja, o se tala fia le da mo le rinfu li o le fa mai ona tu te liwatu I lona tu o Australia ina ia fa ala tala tantu wai o le melo ia isi ona ainga ia antono le tulanga na le tele ona tantu va ia e ngai o inga ma fai unga fai ali ima to mai taita alo so sta longa la ia po fela ma fe hanga ia le taimi mo le ainga ia e te tau no toi fo yatu ia ma fai ma fai sia nga foi le mole ai ele na o se le ni mo mole ainga ia lo mo mori ka mai kirea onga e mo ko piki ka mai kirea onga pe fa tawi male taimi e ma fai ya ko ngis fe au il fale o nisi na ma fuanga ia la yona toi taliu ia nisi o li ma tama ita alo yola to pitulu ina ia ma fai e ona lava le taimi ma futai mo la tu ainga ia Antono na wale vana ino fusauni mai mo le tantu talafia mai le official femalanga inga niusi lo e sound. Se kala mo ia wa e sound ya lele. Umalola le tantu fatunga le mai ya makuisa tota. Ya o le tantu wanga ia tulole se iva ili. Bola le kala le Immigration New Zealand. Tipo official femalanga inga New Zealand le ufa mai le talafia mo le Pacific. E o fia tuai mo Samoa.
sile pele Petusi ayoni pese O asone salo lava Awon wasui ole olanga Wa uma solana ole laupe Pamanu minumi le tanga O asone salo lava Salo mai pe ataua Salo mai amana tua O e fai le toalua Maumanga Masi avega e mamafa A olo o salo pea Ola na telefoni Matala noa O aina iloa O olo na to alua mon Ai fo I wale fa maoni O aso nelu salo lava Awai wasui ole olanga Wa uma solana ole laupe Pamanu minumi le tanga O ason salo lava Salo mai pe ataua Salo mai amana tua O e fai le toalua Solana faunga le pepa fai ai o le tusi E tusi ai alo fai e mo Fa atari se taimi umi Fa atari tari lea iai I se tali na te au Ae maua mai fo I le tari Ae ua lau e le sipa O aso nelu salo lava Awai wasui ole olanga Wa uma solana ole laupe Pamanu minumi le tanga O ason salo lava Salo mai pe ataua Salo mai amana tua O e fai le toalua Sona na fanyata o na tala noa I ainga O asone I ua tala noa tamailunga ole ea Tali ke telefoni vili atu tali mai Mavaa Tala noa I le fale a olo na lave uma I lau mane O asone ua salo lava Awai wasui ole olanga Wa uma solana ole laupe Pamanu minumi le tanga O ason salo lava Salo mai pe ataua Salo mai amana tua O e fai le toalua O ason nelu salo lava Awai wasui ole olanga Wa uma solana ole laupe Pamanu minumi le tanga O ason salo lava Salo mai pe ataua Salo mai amana tua O e fai le toalua Salo mai amana tua O e fai le toalua Io e le da se salo ma se fua ma se salo lau telefoni mai I lunga pe afio nei ave lau tava E wale sina mele la vea ni tantu tavale wa e ango kele lau telefoni Ya ai ngalo ya tioe onai ave lau tavale a faila onai tumule tavale I le fanda
ai tu fa fu se I pe nei te wala vea ia o le o ngā o ngā kere fongi a ke oe ia malanga me ke pisi ai ai o le fo I se tā ua o lo kalia kura ngaka e whale vela vea antu ia ante oe ia o le tala masani a vui lele pe o le fautu me ele mutanga aluenga o leo a whi e tā ua tele ia o nā whele au tafa ia pe wha o ngale me vui lele o le hands free kama vui lele wha o ngā hele bluetooth ia pe wha o ngā hai au ia o le arengo le mea earpods earphones ia ngā o le utoi lusu tasi miru tau na tā leo le tula e wha ia o le tala mai o I le ofisa lea o whemalanga inga a New Zealand e pe ona wha alawi lo mai I le so o le unu tala e wha pea visitor visa fees temporarily reduced for Pacific nationals wha Samoa I se wha Samoa la tamai o le a whaititia mo se taimi le tu mau ia le tau o visa ia po tano sanga fui ia po tusi apalai e whaatanga I nai wha le tu la fono tanga tanu o le Pasifika o na asia si mai I totonu o ni usila o na sangu ilo leo le whaamtalanga e whapea o le a Saudi po lea wa Saudi nei ia lo viso whemalanga I ngā New Zealand ina ia whaititia ia le tau o tusi talo sanga e talo sanga I nai ia mo me ia o visa ta whawhau e amatalia o na whaambaluina mai lea so mo mua o le masino Juni lua afe lua se fulu maleono mo le isi se fulu male lua masina o le a whaititiai I le se lau ono se fulu male tasi ta la New Zealand mai le lua se lau se fulu maleono ta la ia o le wa ofia I tonu male levy ia ale afoi immigration e fast full malatasi tala o lono winga o le amatuante le faititinga mai le lu se lau full male ono tala anga ile se lau ono full malatasi tala New Zealand ia o te lelo ia pola le tulanga o ia le tanto exchange rate I le teimi nei pe a o atu ile na vaitang ai o se fa mama avenga ta uolea mole anga I mai o nei tātou ainga mai Samoa anga I mai tono New Zealand ai e iai o na ia inga whaapitoa e na o I lātou e tūsi tālo sanga pe tālo sanga ina ni visa I whafo anto New Zealand lono winga awa pe apalai o ele tono New Zealand le visa o tangata lai Samoa mai New Zealand nei o lono winga e kokongi a ko alau fi pe tai tūsi tālo sanga pe apalai o tangata mai Samoa o lono winga la ia a se la won tasi tala New Zealand lono winga masalo ia pe lua se la wanga I le va lua se la ma tau se la tala Samoa ia o le tulanga le dai pe ona tatia mai fa mai le fa mtalanga o tangata si mai mo mai I le Pasifika o lea ua tutongi ina ia ni tau fiololo pe a whaatusa lea I tangata mai nisi o antonu ese o lea o lo o la tau wasi esi mai tono New Zealand o isi tangata no mai isi antonu o lo o la tau tutongi ina ia le visa he fase lau fase fulu male tasi tala New Zealand pia whaatusa la le ia tātou temilde ia o lena o le lua se lau fulu male ono tala leo lo ia le tātou visa e uria lo lea sumua mua le masino Juni lua felu ono ona whapauina le ilalu I le se lau ono se fulu ma le tasi tā la a e lea o fia I la e lea o fia I tātou visa I e pe ona tā ua ia le me ka o le parent boost visitor visa ia ma me ka o group visitor visas e lea o fia I le whaai titinga po le paula o le tau o visa e malanga mai ai Samoa mo New Zealand o lono winga e lea o fiai I lanto e whaungaina le category le po le vaenga leo le parent boost visitor visa ia po a tātou wha po te potonga voi le malanga whaatasi mai Samoa mo New Zealand o le mafuanga o le nei wha moe ina ia wha iloa antuai le lango sua a New Zealand I tanganta o le Pasifika ia ma o le awha whaingo fiai ma wha taungo fia la titiai ia le tau o le visa mo whemalanga inga. I totonu o le sifulma le lua masina, lea o le a whaonga ina ai, ia pe o le a pa uei le tau o le visa,
o le sila i le ofisa o whemalanga inga New Zealand, ina ia malama i le afianga o whemalanga inga, ia ma le tūlanga fo i le tau demand o cost, ia po le tau o whemalanga inga, ia ma immigration operations, ia po le whaatinonga lea o ngā ruenga le ofisa o le immigration. Ia ma o i foila, o le awheso soani, mo nisi o whai unga, i le anga i luma ale ofisa o whemalanga i ngā New Zealand. Ia, mai o nei suinga, ia, ua whaia i lunga o le whaalelei o vaenga nei, o le mafuanga, ia, o ngā o le umi o le tein, e afoi, e default taia tātou visa. Ia, marakako vaenga voi lele o le current trial of a visa-free pathway for Pacific travellers from Australia. Maratua le ufa tangaina, ia le malanga mai o tangata, i le visa e asiasi ai Australia, ngā alo pasasa ai Australia, ma whaiona e malanga mai ni New Zealand. Makau kia o ngā fui. Bea, ia o vaenga lana, o lea ua whaau ngā ina nei e lau fiso whemalanga i ngā New Zealand. E tapenai, le whaapauina leo le tau. Ia o lau malanga asiasi mai Samoa mo New Zealand nei, a matantu le i le aso mo mua, ole masina o uni, i le nei fo i tausanga, ia antonu. O le whapele o na wha i loa fo i e le whionga le ripa le mia o le malo New Zealand i lana malanga siasi Samoa i le dawe e svope an tātu waulia i le alofa malanga leo le tua. O antonu e au fiai le wha i titia o le tau o le visa e au fiai America Samoa e a ato ai matatou i Samoa. Ia o isi antonu o le Pasifika e au fiai Federated States of Micronesia o Fiti Kiribati Nauru o Palau Papua New Guinea, Marshall Islands, Solomona Tonga, Tuvalu ma Vanuatu. Ia, o le kana fia lana mo tātou. O longa wing, a whinga ngai fia malanga si vave mai ai New Zealand. Ia whakati, ngā o ngā pā o le sisi ngā fua kākou, ai avelo tonu malau tūstar sanga voi lele te malanga si mai ai, e te wha malu lui to tonu o New Zealand nei. E a wantila ia, e maanga ia ai, e iei malona peo na ufai antu mua voi lili o le kausanga rake o le fai ai le tātou fai ngā pālo ta tele New Zealand e le o se kauwha pelele a mea mō tātou o le hale me ngā kai disfururua masinga e le wha andu furuwha ia pe wha akolu sfuru maleongo masinga ia iloa i ngāne sa am le mongi ia whea kua i fo ia e se kako whakari pe whape i mai. Hangi mai a se matangi se momoli atua i o elofane ila upele ole mawhaielo ufatu o na tatalele wa omisia oe tawa wina matelo mfamwe moe tatetali tonwele so
Just think a minute. It could change everything. Think a minute. A little boy ran in a race at school but lost, so he came home really angry and jealous of the other kids who won. His father saw his son's attitude and said, "Son, anybody can be kind when they win. That's easy. But when you lose and you're still kind to the winners, then you're on your way to becoming a mature human being." Today and tomorrow we'll look at some real marks of maturity. Self-control of our physical desires and drives is one mark of our maturity. The man who can master himself can master everything else. A mature person controls his body instead of letting his body control him. This is true of any physical appetite, whether it's for pleasure, comfort, food, or even rest. Mature people don't live controlled by their urges and impulses, since they don't need instant gratification to be happy. A mature person also has self-control in the area of honesty. Some people have a good reputation, but not a good character. They give in public and steal in private. But a mature person is controlled by his conscience and what he knows is right, not by what he can get away with. So even if no one will ever know he lied, stole, or did something else wrong, he still won't do it, because he would know, and he never wants to lose his self-respect and good character. A mature man disciplines himself so others don't have to. His conscience and character steer him through every temptation, pressure, and problem, so he never loses his way, nor his integrity and honor. A mature person also has self-control of his emotions. You can tell how strong a man is by how much it takes to make him upset and lose control of his anger. The more you grow up, the less you blow up. A mature person masters his moods and understands that the results of anger are nearly always worse than the cause of it. Nothing is important enough to become so angry we deeply hurt or even destroy those we love and care about. Remember, you only get one life, so why not make yours the best it can be by becoming your best? Just ask Jesus to take control of your heart and character. He'll give you the power you need each day to become the mature man or woman of self-control He created you to be. That's when you'll start reaching your full potential and living your life to the fullest. Just think a minute. Oh
Mani o le Peace Chapel le vai o le aso ina o te lima minuto na tale o le tula e fa tolunga to le programa na o think a bit more ma le vai o le tanto tua. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iva tolu amo. Mole antulang fa time mole tanto ma tanga mai le July lua se uli me fo le vai o leso il dei stofia so suma lua le basino manti lua fe luono a fe we sangana wale to mali il tanto ma tanga ye po to le to tai e le temi sesi la vai te to le to so formal ba to la taiao le fai un o le vea so tanto to fe lo yai ilona lo fa malona le yo le so Lucha veia tu le fa tuina ile upeli si liva o le fionga ya le opepe tala ilene le o le DG Cell e malati our marketing yo ya mana tu pe o i talo sanga ya o fionga i manga sanga soletino ya e to anga inu le vaita malingi ya ma le vaisa salapa awalava ya le fa popo ina pionisia so stele tanto te maftai ya o le lo fa anga ma family yanga ya maya tia ya male fionga ya pesta ya male fionga ya mongutia but we le fionga ya male fionga ya le anto sa vema le programa le ganga ifo faiva ile nei viafi tolo imatautu male penisula mai molino le taitu pito ia pia si o utaula manaya efe pula mai le sau o ata uma o fetu o le lani esulungia ya umasia uhani a o masabali bali le masina se yesu solo ya Samoa no uatulu se ifai mafia fianga ye mama atene matama olo sisi vai mapepese matata lato tulele a umae mane ilano ole na o masia ukele nofo imama pei lesi tau langa o sabone ai mana tu a pea